Chingus. Karong adlaw mo adto mi sa bukid. Okay. Atong tan-awon kung unsay naong sa bukid sa Korea. Kauban ako akong bana. Niya mga tumi kay mag-exercise mi, magpasingot mi, bisag tugnaw kaayos tanan pero fighting. Dili lang ko magpakita sa kanaw. Uban akong bana dili. Oh. Palit sa og tissue akong bana kay he tends to have runny nose during winter. I don't know this place but you guys, it's unfamiliar for me. It's my third day here in Korea, so ang tanan para na ako kay bago pa jud kayo. Some people walking without shoes. Oh, Walking without shoes. really? Yeah. Or Here? yeah. You know, Yeah. massage. Automatically massage here. The Below feet. feet. Yeah. Try to jog. Oh, I love this time.
Nasa mga bangko diri. Good. Nasa kalikuran. Oh. Yung yun. Kapoy na guys, pero kaya pa. Okay. Para maka-exercise, mudaot, para ma-pretty, para Savannah. Woo! Grabe. Balik Alindog program. Napaway sa takadiyot kay mapang na dyan kung parang grabe. Wala na dyan ko na nag-exercise. Okay. Kapuyo na ko gani. Punuan dali kay pau pa kayo. Ano yung mga dahon. Dry leaves. Madadara dyan ang katugnaman karon. Kaya okay ra kaysa niaging adlaw. Hi, Obo. How are you? 기분 좋아요? 나도요. Pull me, Obo. I haven't sitting like this. Lingkod sa amin diri kay medyo makayahan ko dito kayo. Pero hapit na rin ako. 2/3. 2/3? Right? Hapit na. Sa peak. Ay, wadyo mi gadaog. Dagang tubig niya. Kuan sing tanon kay ko. Na sila'y temple sa taas. So, let's see. And then, nasa sila'y tubig dito. 잠깐만요. May nag-float, guys.
may nag-ampo guys. Buddhist. Wow. Look at the intricate details, guys. Amazing. Wow. Ganggong. What do you call this? Big bell? Yobo? Gong? Chong? Gong. Ato aday na nga word. Okay. Where are we going? I'll show you where I prayed. Oh, before? Yeah. There. Oh. Wow. You can see Buddhist here. Also. Ato na mi, balik na mi. Uli na mi. Say, uli na mi. Uli nami. Manamig picture niya. Lingkod sa dito, pero nagaanam jud og ka puno. Now, Mhm. I'm gonna turn on the washing machine. Okay. So, put your dirty socks. Mhm. I need to get used to it again. The forest really looks enchanting, mysterious. Daghan kay pang sugnod diri guys, oh. Nami kay pangahoy diri, oh. Daghan kay mga uga nga kahoy. Ooh. Hantod karon di pagyapon ko katuongan na ako diri guys. Mura kog naa sa historical drama gali. Ingat kay kanang magdagandagan diri kanang murag gigukod ba ka sa army ba. Niya mag-wear kag princess hammock. Ingat kay bitaw. May namdum ka sa imong mga gitan-aw ba. Ay, magbalik mi diri guys. Like frequently kay mag-exercise man mi. So kita na to ang mga 4 seasons. So stay tuned.
Tiniil na sila guys kay early. Yan, instant massage ba? Which is really good. How to walk? Bugoy. Ay, nako. Kalipay na siya eh. Ang upaw dyan ang mga kahoy dali guys. Now, murag patay ba? Pero buhi din na siya. Spring, ani, summer. Mga dahon na sad ni siya. Sa linsing na sad niya mga dahon. Kita na to ang village diri, city. Yeah, well, what's that? Village? And this one is downtown. Okay. Here, guys, may colorful ang mga balay diri. Murag atua, kung dili lang tugnaw ba. Murag sa Pilipinas diri, kita na dyan na ito nga. Murag soul na dyan ni. Na. Sweet, sweet, sweet. Agbay, pag may time. Say, agbay, pag may time. Agamay, pay. Agbay, pag may time. Agamay, pay. Na yung mga resting places like this, guys. So, ninot kayo mag-hike today kay mga convenient kayo ba na yung mga benches. So, thank you. See you guys. Moving. So, sa Ubos, guys, na ay kanang murag park. Masyag outdoor nga gym. Pwede na kayo mag jogging diri. Kuan diri. Old people. Kay conscious sila sa health nila. May tagnatay na ani diri sa Pilipinas, no? Ano ba? Cute kayo. Sa may barbell. Sila yung ani. Si tawag ani eh. Basta mga kuan paraphernalia. Charot. Na. Just sit everywhere and waiting for me, okay? Sure. Take your time. Dagan kitag mga kuan, mga lolo na o lola na. Oh.
Ingat kayo sa feeling. Guys, mawa ang pamaul. So, padaw na may ilaaban ni father-in-law, guys. Wow. Chicharon. Looks like chicharon. Chicharon? Yeah. What was it? Pork Chicharon. skin. Yeah, crunchy pork skin. Looks like that. Nice kayo dali, guys. Nagkita nga. Ang dali ko. Putas na naman ninyo. There's a The oranges are so big. Ooh, fancy. Oh, seafood. Seafood. 잠깐만요. 한 대 다 8,000원이에요? Mamalit mig strawberry, guys, kay nakita mig mas barato. Nanami sa akong father-in-law nga house, guys. Yay! What is this, Yobo? 제육. Jayuk. So, among kanon guys is mostly pork and na sila'y bulinaw diri. Bulinaw! Lami ilang bulinaw diri sad. Kani kay what is this, Yobo? Sayuti. Radish. 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 Pickled radish. Yay! Mga unta ninyo. Kimchi jjigae. Kuan, kimchi pork stew. Mama siguro niya. Kimchi. And then jayuk. Then mixed rice, I think. Then nasad sila ay pinapechay dili. Kanon nila nga hilaw. Itugsaw dili sa samjang. Lord, thank you so much for the food. I pray that you will bless this food, Lord God. In honor of Jesus' name. Amen. 아니. Amen. 잘 먹겠습니다. 김치. Have you tried this? No. We usually eat. This is one of bibimbap's ingredients. 조심하세요. 비빔밥. 고마워요, 여보. 물리나오. Ito siya, guys. Magdiwa sa migkaon dili. Thank you so much for watching, and please like and subscribe if you enjoy watching my video, and see you soon in my next vlog. Bye bye. Annyeong.